Zdravo svima! Ovaj video predstavlja kratki tutorial za program Web PageMaker koji služi za izradu jednostavnih web sajtova. Svaki web sajt se stoji iz većeg broja stranica, tako ćemo u samom početku prikazati kako se stranice dodaju, odnosno kreiraju na nekom web sajtu. U okviru ove kartice Page sa desne strane imamo već kreiranu stranicu Index koju program automatski kreira, a pored nje mi možemo dodati još stranica. To ćemo činiti na sljedeći način. Desni klik New Site, pa Add New Page. Činit ćemo to još jedno. Pored toga što možemo dodavati stranice, mi njih možemo i preimenovati. Recimo neka stranica Index bude početna. Stranica Page 2 neka bude recimo o školi. Pošto će sajt biti namijenjen recimo jednoj školi. I na kraju treća stranica neka budu zaposleni. Kada smo kreirali stranice, sljedeće što je neophodno da uradimo jeste da kreiramo meni, odnosno navigacioni meni koji će nam služiti kao veza za sve tri stranice i koji će nam povezivati sve tri stranice. To ćemo učiniti na sljedeći način. U okviru ovog toolbara postoji dugme Navigation bar. Klikom na njega otvara se prozor koji nam nudi različite oblike tih navigacionih menija. I recimo izabrat ćemo ovaj. OK. Potom se otvara prozor sa karticama Options, Text, Layout, Customize. Kartica Options nudi sljedeće mogućnosti. U njoj možemo podesiti gdje će nas svako od dugmića koje se nalaze u meniju voditi. Pošto je u ovom slučaju ovo navigacioni meni, podesit ćemo da svako od ovih dugmića vodi na stranicu koja se nalazi na našem sajtu. I to će biti recimo za početnu stranicu početna, o školi će to biti stranica o školi i dugme zaposleni će biti stranica zaposleni. Kartica tekst nudi sljedeće mogućnosti. To su boldiranje, iskošeni tekst, podvučeni tekst, veličina fonta, vrsta fonta, boja slova i sve se to odnosi na tekst, odnosno slova koja se nalaze u našem meniju. Kartica Layout nudi sljedeće mogućnosti, jeste povećavanje ovih dugmića u meniju i mogućnost, odnosno odabir, da li ćemo izabrati vertikalni, odnosno horizontalni meni, mi ćemo u ovom slučaju izabrati horizontalni. I četvrta kartica Customize nudi mogućnost da se recimo prilikom prelaska mišem preko ovih dugmića pojavljuje određena sličica ili u pozadini čuje određeni zvuk. Mi to nećemo dirati ništa trenutno. Kada smo sve to podesili, idemo na OK. I meni se pojavljuje i to na našoj početnoj strani. Ono što je bitno jeste da se ovaj meni nalazi na sve tri strane, tako da ćemo ga prekopirati na preostale dve. Desni klik Copy. Odemo na stranicu o školi. Paste. Potom odemo na stranicu zaposleni. I tu nalepimo naš meni. Kada smo to uradili, možemo pristupiti uređivanju stranice po stranicu. Recimo početna stranica. Ukoliko želimo da promenimo boju pozadine, to radimo na sljedeći način. Ponovo u toolbaru izaberemo dugme Change Color i izaberemo neku od mnoštva boja. Recimo neka to bude ova svetlo plava boja. To isto možemo učiniti i na preostale dve stranice. Istu boju ćemo iskoristiti i za ove dve stranice, da ne bi bilo razlike. Kada smo to podesili, nastavljamo dalje. Početna strana.
Početna strana može sadržati najrazličitije tekstove, fotografije ili video zapise koji nas mogu upoznavati sa samim sajtom. Recimo, ukoliko želimo da dodamo neko tekstualno polje, također u toolbaru izaberemo dugme tekst. Nakon toga se kursor miša pretvara u krstić koji služi da odredimo područje u kome će se nalaziti naš tekst. Nakon toga dvostruki klik na to područje i otvara se prozor u kome unosimo tekst koji će nam se pojaviti na toj početnoj strani. Ono što primećuju jeste da se u okviru ovog prozora nalaze sve one opcije koje možemo susreti u Wormu. Dakle, to su opcije za promjenu vrste fonta, veličine fonta, promjenu boje slova, zatim opcije koje se odnose na boldiranje, odnosno podebljanje teksta, također imamo iskošeni tekst, podvučeni itd. Kada smo unijeli željeni tekst, idemo na OK i taj tekst se pojavlja na našoj stranici. Mi potom možemo ovo područje prilagoditi, odnosno smanjiti veličini tog teksta. Ukoliko želimo da na početnu stranu ili na bilo koju stranu dodamo određenu fotografiju ili sliku, to činimo pomoću sljedećeg dugmeta, odnosno sljedeće opcije koja se također nalazi u okviru toolbara. To je kartica Image. Klikamo na nju i nude se sljedeće opcije. From Files, From Library. Opcija From Files nam nudi mogućnost da na sajt postavimo fotografiju, odnosno sliku koja se nalazi na našem računaru, a opcija From Library nudi mogućnost umetanja slika i clip artova koji se već nalaze, odnosno dolaze u paketu sa programom. Izabrat ćemo opciju From Library. Otvara nam se prozor koji nudi različite sličice i opcije i mi možemo izabrati neku od njih. Evo, recimo iz ove kategorije Clip Art možemo izabrati neku fotografiju, recimo ovaj pejzaž zalaska sunca. Dva put kliknemo na njega i on se pojavljuje na našoj stranici. Potom zatvorimo ovaj prozor i mi onda možemo da pomeramo ovu fotografiju po našoj stranici, a možemo i promijeniti veličinu. Pored fotografija naravno mogu se umetnuti i video sadržaj. Za to će nam poslužiti opcija iz Insert menija i to sljedeća opcija, dakle Insert, Flash, Video. Odabirom ove opcije na sajt možemo postaviti sve fajlove koje smo, odnosno sve video zapise koje smo preuzeli sa YouTube. Recimo neka to bude ovaj fajl Avio škola zgodna. U prvom trenutku ništa se neće dogoditi, već se samo pojavljuje prozor u kome će se kasnije prikazati taj naš video zapis. Kada kažem kasnije, mislim na trenutak kada budemo prikazivali naš web sajt u nekom od web pretraživača. Recimo da je ovo bilo uređivanje početne strane, možemo pristupiti u uređivanju recimo strane o školi. U tu stranu možemo uneti također jedan tekstualni dokument na način koji sam malo propisao. Dakle, tu u baru izaberemo dugme tekst, kursor dobije oblik krstića, odaberemo područje u kome će se tekst nalaziti, dva put kliknemo na to područje i otvara se prozor za unos teksta. Ok. I recimo treća stranica zaposleni. Ovdje možemo iskoristiti još jednu opciju umetanja recimo tabela, ukoliko želimo da taj spisak zaposlenih predstavimo pomoću tabele. Dakle, idemo u menu Insert, izaberemo opciju Table
i otvara se prozorčić koji nam nudi mogućnost promjene broja redova i kolona. Recimo nešto ovako, potom idemo na OK. Zatim se otvara prozor u kome ćemo unositi željene podatke. Mi sada nećemo to remetiti, već ćemo ostaviti ovako kako je. I ta tabela se pojavljuje na našoj stranici, u ovom slučaju zaposleni, i također možemo je pomerati i postaviti tamo gdje želimo. Kada smo ovo sve uradili i smatramo da je naš sajt donekle pripremljen, možemo vidjeti, odnosno provjeriti kako on izgleda u nekom od web pretraživača. Za to je neophodno da odemo na sljedeće dugme u kartici Toolbar, Preview, kliknemo i izaberemo Preview all pages in the project. I naš sajt se otvara u jednom od pretraživača. U ovom slučaju to je Mozilla Firefox. Kao što vidite, meni je tu tekst koji smo unijeli, fotografija, kao i video zapis. Ukoliko odemo na dugme zaposleni, otvorit će se stranica zaposleni, dugme o školi, stranica o školi, početna, ponovo se vraćamo na onu stranicu od malo pre, možemo pokrenuti ovaj video zapis. Nisam siguran da li se čuje zvuk, ali ja ga čujem. I to je to. Dakle, ovo je samo nekolicina od opcija koje nudi Web Page Maker i one su dovoljne za izradu nekog jednostavnijeg web sajta. Naravno, dalje možemo pristupiti uređivanju i u dodatnom ukrašavanju naših stranica, ali ovo što je do sada prikazano je dovoljno za sam početak. Toliko. Pozdrav!